Panipon mananwaw na raksokon pon peyu waw kisanan kan kunanalang kunan kanyay ko waw choro rang sa palmachayan kopna Korean kopna speaker ang legislature sa pagmulakalat labalabakan ng talyansya mamor sa government to chon pon peyu sak pechuan ko kuran korasong nan sa palmachayan mga rangot May sarili Nicolas magan pechuan kalilay kupurakan Autakan sa palmachayan mga rangot Hoya caralapan sa palmachay rongkan, komopan ranin senior citizen te ranin men koila, Koreaw, men katwasakap mepit, tokan sila kabin salet sa mga COVID-19 tungaw, Rechitan tato kan non-government and PhonePe state o peasant government, palmachay ran masalangan PhonePe. Rong sang kalonya wain PhonePe kachin Pachang way kanin sangka o kawawi ranin senior citizen te ranin medikoina ni October wan pamya katriya isakeo. Nintuan tanga sansan me parwa chawnya par pasrisak slo en ko open ran kasampalan medikoina te senior citizen en sangka. Puen pilang pachawan sansan may railakan me pachawan niya officer en PhonePe Senior Citizen Association and Power President Mr. Yusaransan Nanapaskaji, Vice President Tuswaluwe, Secretary Erlin Soalax o Treasurer Ye Lucas Carlos. Power Socha Kasarawi Uyawi, Atama Sansan Memya Sakarataye Bachawan Uyawi and Kawawi, o Kasampal Kuran Kasampal Watchmates, Sang President and PhonePe Senior Citizen Association niya pachawan niya chungal kapung kalangan ng railakan. Melikoila pen PhonePe yo pachawan kapung ng railakan. Melikoila puwede tamang sansan ng report. May railakan melikoila pen PhonePe kan. Melikoyo kabayata tatokan tokan silasil and COVID-19 saktuaw. Ebiltolaw kasalita matatapos kanina ng sawasa. O pwede railakan melikoila sang nan kapalan kabinsalit. Tesoma COVID-19 saktuaw, mentacha masay kang chalila tawa kuchay. Pil kamelalan makuchay nyangat tore achay mau sang kapalwach. Koreaw ang sapal machay rungan ranwach. Kali nakin pachaman na panito kan sila munian kabinsalit tesoma COVID-19 saktuaw, ang pachawan sa karakuway, may irailakan na Kakayang yang coach kita bacawan ala tokan sila kabinsalet so mga COVID-19 saktuaw sang sambaray sa kwalu bacaw taon pagbacawan sansan. May ray niya kan melisayan so tsaka yang coach kita bacawan ala tokan sila watch. Tokan sila kabinsalet so mga COVID-19 saktuaw kung bacaw ta paklikal pagkanyan monunian PhonePe o ni dispensaryan kolonya. Tanian publikat kin kacawan retak lakuan yung may isang laklak limaw ni sauchuk sang niyot na niyalan karas naman niyang kachki. Te kacawan alat tokan sila watch. Panananaw te tatarapwe mo na pan kachota tokan sila en kabinsalet so mga COVID-19 saktuang watch kin kacawan niyaw nito. En bil kacawan sansal na ranwat kichay sa kalman kuniyan sila riyaw ay Moderna vaccine o ay Johnson & Ang Moderna vaccine kan pachota pa riyaw nan rairan rami ay sa walunan punga o Johnson & kan pachota pa kiyuchaw. Sang likaway kan kanyan US Central for Disease Control uniyan sila kabinsalet sa mga COVID-19 saktuawat. So tsaka pero apal parara pachpacha ni President Waisak tayo ponchew. Nan robot na Ken Pachoda Sampalian PhonePe State Vaccine Administration leleto ni October tayo niya katriya isakeo ray laranasakan en PhonePe makachkiyat na pachawanet to kanslasin en kabinsalet sa mga COVID-19 saktuaw kanya wantok ang Moderna iray laranas nen limakitwa isiyakan mo naman may batchpacha ni President Isisa Kusu Korea wantok iray laranas
Nen tabu siaran yaman na paspasan person limaisa. O irailakan no kachin tabatawan alayer to kan silasan chansan no matalna irailaramas nen silikat wapi siaran yaman na paspacho ni person po na isaksu. Nang robot watch will kasaleta 1% kanaramas and way kan makatkiya tapachuaner to kan silasan watch. When madalani percent when isa kayo, when no percent is isa kaso, when not percent when isa kwano, when kolona percent when isa klima, when isa kas percent when isa kwalo, when kichi percent when isa tayo, outer island cut percent riya isa tuwa. Ranwatch phone pay kachin sa kanman kung niyan materna. Tuwa po na isa kayo, o niyan chansan topic. Kalangatan tatok non-government and non-pay state o official government na kawiyaman naraprapang tatok kaya tsaka na kay tatok may kanbachota na official non-pay state personnel ni September ay sakso. Kantar school, Sambatavan school, Pelapol tumaw stepeo, Pelapol Riyasak stepeo, Poy, Riyag kung alisak sent wanisak ledpak wanisak yo sent waisak tayo. Kantar person medical record technician, available wano stepeo, chalaria po kay isak wano, sensilisak riyaw, kachang kola. Ambulance driver, available isu stepeo, riyaw pislisak sent pa isak riyaw. Rechiti ni akto pa isak limaw, riyaw kikriya isak yo. Practical nurse, available isu stepeo, riyaw po kislisak sent pa isak riyaw, kachang kola. Staff nurse, available silulan stepeo, available isak limaw stepeo. Silupuri isak walong sent pa isak limaw. Len silupuri isak sent pa isak tayo, kachang kola. Physician 1, riyanan len silinan limakit. Chief Medical Service Division, available riya isak stepeo, Poy limabukit. Silisak wano sent pa isak wano, kachang kola. Nurse Hanatus upgrade. Isubuke parang sent lumay sa kachang kola. Physician upgrade. Poy. Kat limag kuslisak walong sent lumay sa kachang kola. Doon pa state, Attorney General Office, Attorney Riyaw, available Riya isak stepeo, available Riya isak step tayo. Doon pa state Transportation and Communication, Program Manager, PNI, PNO, alanta ko purporton application ng kota bukas kan penuyawi ni Bonpay State Personnel Office may pacho ni Officer PTA Mass Colonia Way Bonpay. FSM National Government COVID Saktuaw Technologies Poy pacho ni chananen wanakit len riyanan riyakit anuan Wasa FSM Department and Eldo Susulafers, Operation and Finance Officer, Poy, Jana, Nentakit, Peranum, Wasa Takam, Postal Clerk 8, Pelabale Sakayo Stepeo, Chalario Pukit, Kai Sakeo, Central Isak, Pachampola, Wasa FSM Postal Services, Regiti October ya isak riya kita isak kayo. Pokpok ta pagurbordan application bukas, ang bukota ta bukas pang penuyawi ni FSM Personnel Office na pacho palikorway ponte. Kain sa plan sa palmachay rangot siya iran na sanangan ponte, umalangal pan pacho ni PHO, kulak 8 minutes riya isak isununay isang ulal pan pacho ni Page 2.6 kulak riyaw minutes lisa kayo mo rin sa watch o yung malangal man pacho ni Page 0.5 kulak 8 minutes 8 ni Sauche. Rano chang pan pacho ng pungan paliyay ro palmasa ni nate isak limaw. Ilok lukin pa na pan pacho ni Page limaw lan wano pan kachaw o miya milan na isapot. Niyara len niya silang pan pacho ng pungan palmasa o paliyapang ni nate isak ilok-ilokin tayo na pacho ni Pitlimaw len wano tan niya marmarakan kachaw niya tao na ang pacho ng pungan paliyay ro palmasa ni nate isak ilok-ilokin tayo na pacho ni Pitlimaw len limaw tan tabakin o niya marmarakan kachaw
o mananay sapo. Wanang namuran ayo baca-baca ni tegro wali sakriya, wanang namuran wanwaj. Baca-baca ni tegro isi sabusu, wan sesongan kacau. Memuratin ang raya na wariya isak kayo, baca-baca ni isi se, wan kay isak walu. Wan sesongan kacau, memuratin ang sampung waj. Baca-baca ni isi sriya, wan kay isak kayo. Bon pay karar sang kacpen. Kelakon naman ni kay isak isu, ni sautin otan, prong sa lang kacpen. Kelakon naman ni kay isak limang may sangan lakaw. May ko yun, matyakan na utatan sa kalmachay roman ranwaj, kalangan ng kupuran koras o kasadenya.